ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12ꯗ 63 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯄꯤꯗꯦꯃꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯖꯦꯁ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12ꯗ ꯃꯤ 63 COVID-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ COVID-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 19,968 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12ꯗ ꯃꯤ 2,58,150 पॉजिटिव ओइखि मी 1,368 लेखिदे IDSP हाइबदी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम की चेरोल अमन हाई ngarang nungthin pung mari phawbuda rims ki BRDL da mi sani go humdra mapan test tawbuda tara mari Jennings ki BRDL da mi chamri go humdra ni pan test tawbuda kulhumdoi tongan ba district singda hangba covid test tawpham singda mi chamri ga yangai mapan test tawbuda mapan Bavina diagnostics da sani ga kunthra mari test tawbuda tara manga Raj Medicity da chamaga nifum doi test tawbuda mapan Sizu hospital da mi yangai test tawbuda ahum private hospital da mi sani go humpuni thoi test tawbuda tarani thoi amasung SN diagnostics da kunthra tere test tawbuda mapan positive oiki aduga MCC ISRC da mi tarama thoi test tawbuda na positive oiba amata yaukhide ngarang Imphal airport ta thunglaba passenger chamaga nifu taro RT-PCR test tawbuda tarataruk positive oiki makoi tharaga Imphal airport ta RT-PCR test tawbuda positive oikiba passenger singi masing punna marphu sukre aduga RT-PCR test tawkiba passenger masing na punna 3,995 sukre hairi Serak isida COVID-19 command control room dagi thorok cherol amagi matungina haukiba pung 12 da positive oikiba mi 63 adu nupa na 59 amasung nupi na 13 ni masi general population gi ngaktani Imphal East ki tara humdo Imphal West ki nifumari Thawal gi ahum Bisnupur gi mapan Kakching gi ani Senapati gi tara mari Churachandpur gi mari Ukhrul gi ama Tengnopal gi ani amasung Tamenglong gi ani ni hairi atopu paw mana Wairabot pu MLA ohenna ba ECI na khangalakle Manipur High Court की जजमेंट अमना वांखई असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा बीजेपी की मिरेप ओइखिबा युमनाम इराबोट पु मिखल माइ पाकले हाइना लाउथोखरबा मतुंगदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना मणिपुर की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दा आई बसेरोल अमा थारक्तुना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की सेक्शन 106 की मखादा मथौ ताबा थबक लौखनबा खंगलखरे ECI हाइबदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी मोहम्मद उमर न थारक पसेरोल अदुना मखाताना हाई वाइराबोट पुवांखै असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मिहुत अमा ओइना वासक लौनबगी दमक स्टेट गेजेट फोंबगा लोइनना हाइरिबा गेजेट अदुगी कॉपी अहुम इलेक्शन कमीशन द थारकना बसु खंगली मरकसिदा प्रेस ना तोप पाउगी लिखुलमगी मतुंगिना इंग्लिशिंग अनि ग 13 पांगथोखिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा बीजेपी की मिरेप ओइखिबो वाइराबोट पु मणिपुर हाई कोर्ट की जजमेंट अमना MLA ओहेनबा खंगनखिबा मतुंगिना ngarang ECI ना CEO मणिपुर दा आई बसेरोल अमा थारखिबनी CEO Manipur na ngasimak State Gazette thokpaga ngasimak Wairabot pu MLA oina Manipur Legislative Assembly gi Speaker Y Khemchana wasak lawraba yai hairi Panbayai Taramathoi Suba Manipur Legislative Assembly Mikhalda Wangkhei Assembly Constituency da INC haibadi Indian National Congress ki ticket ta mai pakhiba Okram Henry gi mathakta tharkiba election petition amagi judgment tha sigi taramanga da Manipur High Court na lauthokhiba loinana Mikhaladu da O Henry na mai pakhiba du chanararoi Mikhaladu da ani suba takhiba amasung BJP gi mirep oikhiba Wairabot pu Mikhal mai pakle haina lauthokibani Atopa pawmana Ziri lambi da amu hanna truck singda nongmai kaplakle National Highway number 37 हाइबदी इम्फाल जिरिबाम लंबीगी काइफुंदाइदा थासी की तरा तरुकता ट्रक मरीदा सखंगदबा खुलाई मतिक चाना पाइबसिंग नोंगै कापसिनदुना खुदोंग थिबा नंगहनख्रबा मतुंगदा ngarang numidang pung 8 मखाइरोम ताबदासु इम्फाल दगी जिरिबाम तमना सटखिबा अहांगबा ट्रकसिंगदा सखंगदबसिंगना नोंगै कापसिलकपदगी अकाय तोय थोखरे हाइरि प्रेसना फंगबा पावगी मतुंगिना थासी की तरा तरुकता थोखिबा खुदोंग थिबा थौदोदगी मतुंगदा ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन अमसुंग अतै ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्याना यानिंगदबा फोंगदोपगा लोइनना ड्राइवर सिंगबु प्रोटेक्शन पियु हाइना पुंग निफुनिपान की टोटल शटडाउन तौखरबा मतुंगदा ngarang gi thabak asi tawrakhibani adubu ngarang nimidang pung 8 makhairom tabada Imphal Jiribam lambi gi awang khul manakta leiba stone crusher mapada sakhangdaba singna Imphal dagi chatkiba gari singda nongmai kapsinduna akai toy thoganki Jiribam dagi tholakpa gari sing thattuna sakhangdaba singa duna nasa hinglinglabadi lambi asida gari chatkanu haina ki halakle hairi Sakhangdaba singaduna nongmai kapsilakpa duda sopandi yaukide adubu gari kharadi akai toy thoki nongmai kapsilakpa duda driver singna gari sing khamduna yenglingai da sakhangdaba singadu laklaga kari marimgi lambi asida gari khamlibano thawai hinglinglabadi makha tana gari satkanu haina warning tawrakhi hairi panbayai All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union amasung atai transport organization kayana pungni phunipan gi Manipur pumba total shutdown tawduna Manipur government ta driver singna lambi asida satpada aki akhang pokhanbiganu highway asida driver singna aki akhang yaudana thabak taw ngamnabagidamak Manipur government highway protection force phajana thambiu karigumba government hariba sida tabidrabadi makha taba khongjang changsingini haina phongdokhibani